Un saludo para todos los seguidores a través de plataforma de Biblioteca Nacional Corsou. Hoy nos entrevista con un autor, Miguel, recién asina llega a nos y nos ve conversar con él sobre diferentes tópicos, pero más ainda sobre un tremendo producción. Algo que vina publicidade agora aqui, agora publicar com o e-book Co Sensei. Nós estamos em entrevista com Vianela Margarita Girigori. Vianela, saludo. Lief, saludos. Saludos. Sí, Paturene Kuta, tu no soy oyente, nata oyente, sí. Los Tu oyentes está tienen sim, que turco da seguir nós tu através da signos. plataforma. Sí, yes. Quem está Vianela? Mi te viene, ¿no? Mi ting, mi te casa. Mi te mama die een jullie de 5 jaar. Como profession met een persoonlijk begeleider, de GGZ en de gehandicaptenzorg naar Hollanda. En voor de rest met de hobby, nieuwsgierig. Ja, met een keer amabel, direct. Ja. Essa é Vianela, pues. Mm-hmm. Vianela, Kiko Ahibabo na skirbi e-book Co Sensei. Lo cual me da un mensaje con mi que era iba. Anto, dat mi no, a mim, doku mi tinha hopi amor pa buki, mi gusta buki. Buki tá do dabo tempo pa babai de momento, mi aha, ya ku e mensaje nala nota mas net si po hinketing buki. Anto, mi mensaje pa e buki tata, aku nós tenho que vai criba e EQ de nós, muito não, ku nós tenho que vai, se hopi já nós mira problema nanta comfort in maatschappij, pero orbe bij waak orbe trace back. Die unieke oorzaak daarbij wortelt eigenlijk emotionele intelligentie die een persoon, hè? Anto, ja, si bo, dan de bisa kaba waar je klein mee wordt, lukaku bo na chiquilo por usa después orbe ta grande. En to Ok. asina mi a, ja. Escrevi e-book. Sim. Agora, Vianela tem 33 anos, vive na Holanda, Sim, 33 anos. right? Sim. Então, essa significa também boa experiência na Holanda, com esta, ora bom, mira muito na desenvolvimento na Holanda, desenvolvimento aqui na Corsol, tem algo que botar relativo a nache? Como assim, não compreendo, com relevância. Que me dê sentido de botar mira similaridade, mas tem cambio com como também mira muito na Holanda, comparado com aqui na Corsol. Veja, mita haya kubo no bo generaliseer te kosten. Pas op dentro bevolkingsgroepen waar je ook bent, dingen zo'n cita een tiki mas consciente ku is een otro. Pas, en dat heb je in Nederland ook. Men, mino pobisa kumiting mira echt zo'n groot verschil meneer Hollanda tamas mio. Kunosju persone. Nee, dat niet. Pero ting bepaalde bewustzijn. Over wat er eigenlijk speelt in iemand. Anto, aqui na Corsol também tinha, pero portar nota algo que komt vaak voor. En misschien kan het in Nederland ook wat vaker voorkomen, qua dan nog op maar zien. Na Hollanda. Dus sowieso, in vergelijking is het bij Ponea Sina in nota is appels met peren vergelijken. En dat is niet. Nee. Oké. Ora baschi buki, botati ken, botati de mente. Ora mi da scrive buki mi da tin emocionalmente. Pasomra nos meste, nos como maior, não? Passo a mim também tu mama. Hopi bia nos que algo, Is het vanuit onze eigen ik. Nos que algo. Então hopi bia passou nos que algo, então dol com nos experiência de vida também, nos que mendico, nos também explica nos una de com antigo assim. Então se bonota consciente, hopi bia bonota consultar com o you para com esta senti den local ku abo te explique anche ku tas passo bom, pero meeste wat ik gemoed toestand die bij jou. Ik kon het met de kosten important, Paso op een gegeven moment si bono ontwikkelen kooi wat bij haar je problemen later.
Hè? Weet je? En dan had ik hem dat die kon aan het zien, maar het komt allemaal weer terug van, oké, vroeger is er nooit met mij overlegd over hoe ik me voel, of wat aan je en dan bijvoorbeeld vooral mannen, kunnen nog por expressar emotionen. Hè? Wat bij haar je nos, como nos te hopen emotioneel, dat mogen wij, hè, volgens de maatschappij. En to wat hij om kuno por hasie. Maar nos ting de een relatie boting met stetje koi, oh si boam nunca nos zien. Hoe ga je dat dan krijgen? Weet je, en dat is omgekeerd met dames ook, als ze zichzelf niet kunnen uiten. Ik weet toch gewoon een kosopi important. Juist. Se me pensa, mas cheque buki, você, me tira vista de esta bonita portada, e café, mas bonita mes, e ilustração também, complemento grande para sabe. Me tico bisa ma começar esse buki, então me nota que momento dado tem algo que te passa, algo grande, bisa mágico que te passa com então, esta bisa momento dado que me tingane sa sinanta mira com amita realmente. Que como que ilustrar que saque? Luego me que ilustrar que sei que nós mesmo está consciente que a emoção não está tudo hora para mira não, né? Nossa emoção é real, na nossa bisa assim, a pessoa, povo tu ende, kuta algo que te leef in je innerlijke ik, hè? Tien hora bota assim a máscara portar bota assim tipo bom pero bota hari, hè? En dan anti maita. Dus aan de uiterlijk kan je zien van, dan denk je, oh, die persoon is vrolijk, maar in nota asina. Que men esse me queira eigenlijk ilustrar que ekoi, of juist, me queira ilustrar que ekoi ku cara ku emocionante die kosten diepe ding in de innerlijke wereld, hè? Então, vandaar que eu também sou poder na sua emocionante mágico. Die kon een nummer ko, então die kon sensei, explica-nos. Mikey's Go Sensei, Dingenboekie Sensei counterpart eigenlijk, tegenspeler die Ko. Pero maar kies nou eigenlijk in principe voor sommige Ko ta un personaje, Sensei ta otro personaje, pero hobby bia ora nos emociona nos também wa com nos ta actua, com nos ta sinti na momento que nos encontrar com outra persona. Te ora bota bij wa com ta ku EQ, emotional quotient, hè? Então, vandaar, então, inalan também para que nos emocionam nos senses, nos zintuigen, sensibilidade, segundo mim, isso conta juist dat. Dus Zie. alles bij elkaar, met een tikkie, weet je, letterlijk, figuurlijk, alles bij elkaar. Oké, awo mi tinha buki, queremos, a mim, me tá boleh bisa trove, tremendo e buki kita, wak, a mim tá encantado com ele, mas como tinha bisa tá buki para mucha, pero como adulto ma toma nota de certo coisa que você traz de buki que você bisa, wow, bom para que tu na bom para analisar e tipo de coisa não Kiko ene por verwachten die e-boekie. Midden Lukaku nam verwacht veel boeken aan te herkenbare scenario's, kosten te passen in alledaagse levens. Anke ku het een boek fictief, maar het is gebaseerd toch wel op echte levenservaring. Kosten ku nos tu da passa dintje of heri passa dintje of mira hindi passa dintje. Kota met de passa dintje. Emotionen ku kota met de sinti to kosten ku nos turti. Em momento, tem certo momento, esta rabia, Sim. este medo, Sim. diferente sentimento da vinilante, no? Então, com esta deal com como tá ilustrar também, lo que onde coisa com a magosa, tá é momento que esta dentro na escola sinta, em classe, então, muito da scope, su stoel, então como da mira é pintura, como né, pintura também é tembla ainda de slá de é sagudi de scope de stoel. Sim, sim, sim. Esse sim não tá costan como também tá hope bom ilustrar, mas o bom mês. E eu rei mucha culesa e buque. Lo que como tem compreender tá que tenho vai deal
siya kung etingo deal ku kostan kita topa. Mas bien também, pessoal, matrese é porque sowieso den boek die komt bij que komt bij mij or na momento na die conflicto. Então, esta is botar mita a description, botar a description também de emoção anta com esta sentir nós nodig emocional uit. Panam bij sinta pensa que ora na sentir tal emoção maar ora na sentir amor te kon anta sentir na mesa, porque maak dan bewust ervan nodig na uit panam por uit na mis. Dus is het lo qua ku voornamelijk die komen que we boeken também e sistema para botar conscientizar emocional la ganan por reflejar com não te sentir e por não por papel, eh? Que significa que também tem mais co-sensei? Publicação, então? Pois a mim, tudo qual que me pode ajudar nos educação para nos ontwikkelen, me te próprio, eh? Agora que te co-sensei permite que nós educação receber coque, então nós está willing open para sombra para ontvang zulke dingen zeker weten. Milo assim, então me tá van plan de assim les of mes, pero me que waak door ku ami meesta geven uit, was een minuut die uitgever. Ik ook dan eigenlijk regalo como bem doen, nos educação, né? Wow. Ja, minuut die uitgever en toen ja, me que waak hoe het wordt ontvangen, paso mas je mi coração, weet je, para mi isla nang, para mi nang, amor para humanidade. Dus, se não ontvang op de juiste, weet je, niet, nooit juiste manier, para mim, para conscientizar o cliente, zeker wel. Jawel. Ok. Nós, de mês, Biblioteca Nacional Corsou tem e-book. Esse, nós muito nang, nós negrani nang, toma nota, nós tem e-book. Kenen bobo pasa, e-book ta co-sensei, bobo pasa, então bota bem, vamos sa, bota e-book aqui na biblioteca, pero me te imaginame que único que compra e-book na onde vai? Agora que na mensen caminhada nós bij la e-book en mensen kunnen ze gaan halen bij mensen caminhada vanaf 17 oktober. Je bent 17 de Jaluna o? Juist. Voor de Jaluna, 17, bom, pessoal que está seguindo que na lori para que já é 17 para acaba, pero de toda maneira é algo aporte grande na parte de literatura, então literatura de muita seguro para bukinan que está dirigir para muita tá ganache seguro então gain para nós muita não nossa felicitar Vianela Margarida Grigori que é tremendo publicação aqui, mais ainda que o mesa editor bota publicar também, é algo grande. Hope éxito, pero finalmente se nós que tende bom mensagem final para esse não que seguir nós. Danke como dat mais de tinha aqui na danke como na querer de mim me tá hope contente com o e-book que tá bem na Biblioteca Nacional já com eta paturene acessível. Mi mensagem tá que seja consciente de como se emociona, tem empatia en levensvermogen para eso en die otro, para nos chegar naar een goede weet je, samenwerking. Wat het ook is, seja que na trabalho, seja que na escola, seja que in família, whatever. Muito importante. Muito querer. Sim. Ok. Dia mais danke para aceitar a invitação para essa entrevista. Danke, Vianela, éxito. Danke, meneer Angelica. Éxito de vida também. Turcos bom. Thank you. Danke.